reka nguhe ikaze kandi nkushimire wowe udahwema kutwereka ko dukurikiye kuri Mwamba TV, televiziyo nziza cyane kugezaho amakuru mashya kandi yizewe. Ngewe rero mugiye kubana nkuko bisanzwe, Nderwema Thierry. Reka mbabwire mu buryo bw'inshamake ngaruke inyarambura. Ndaza kubabwira ko urubanza rw'abaregwa rero ngo gushaka guhirika ubutegetsi rwasubitswe. Abo ni bande? Urabyumva muri aya makuru. Nanone kandi ndaza kubabwira ko Ingabire Victoire agiye ngo kugezwa imbere y'urukiko. Minisitiri birakekwa ko yaba yiyahuye, no minisitiri n'uwaheherero. Ndaza kubabwira ko ngo gufuhira umugore we ngo byarangiye nabi. Hari abagabo kandi ngo rwose ngo bararuwe ngo n'inshoreke ngo zibagaburira umusoso utukura mpaye nka data. Ndaza kujya ku Kamonyi hano i Karama, ndabwira icyo gitifu umugore rwose avuga ngo kwiyibwa rya mudasobwa 67 mu kigo cy'amashuri. Ndaza kujya rero hirya no hino ku isi mbabwire ko ngo u Rwanda rwemeje ko ngo RDC ngo yakiriye rwose abacanshuro ba Blackwater. Hari ababyeyi rero ngo bahangayikishijwe ngo n'imyambarire y'abanyeshuri ngo biga mu mashuri yisumbuye, barambara impenuru kumirwa mw'abantu. Minisitiri yiyahuye nyuma y'amasaha make ngo Putin amwirukanye. Umugore wa Bishop Gafaranga nawe ngo yaririye urukiko. Trump rero nawe ntabwo bye biba byoroshye, murabizi ko ahora mu itangazamakuru bakunda kumvwa. Trump rero ngo yanenze rero ngo ishingwa ry'ishyaka rya Elon Musk. Ngayo gogo reka nitse gatoya ndagaruka nyarambura. Shimira wowe tukiri kumwe. Kuri yacu reka tuhere hano mu Rwanda, aho urukiko rukuru rwa Kigali ngo rwongereho gusubika iburanishwa ry'urubanza ruregwamo abantu 9 barimo abayoboke b'ishyaka Dalpha Umurinzi, barimo umunyamakuru Nsengimana Theoneste. Aba bombi rero barashinjwa kwitabira amahugurwa yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Uru rubanza rero rwagombaga kuba ku itariki 7 Nyakanga 2025, ariko rero ngo urukiko rwimuye ku itariki 23 Nyakanga 2025. Ibi byabaye rero ngo kugira ngo rusubikwe ngo byasabwe n'ubushinjacyaha bwagaragaje urukiko ko ngo hari iperereza rikirimo gukorwa ritarasozwa. Biteganyijwe ko rero ngo urubanza ngo ruzasubukurwa na Ingabire Victoire Umuhoza wahamijwe n'urukiko ngari mu baregwa. Uyu rero nawe rwose ndaje mabwire iby'inkuru ye. Gusa ariko icyo wamenya nuko Ingabire Victoire arimo gukorwaho iperereza, ndetse ngo biteganyijwe ko ngo ku itariki 8, ubwo nukuvuga ngo n'uyu munsi itariki 8 Nyakanga 2025 ngo azagezwa imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aburana rero ngo kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Abaregwa rero bakurikiranyweho ngo ibyaha birimo ngo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, harimo kandi gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho cyangwa perezida wa Repubulika, harimo guteza imvururu cyangwa imyidugararo muri rubanda, harimo kurwanya ubutegetsi cyangwa se ngo kurwanya ububasha bw'amategeko ngo nicyo kwigaragambya cyangwa gukoresha inama mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bakurikiranyweho kandi guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Bakurikiranyweho kandi ngo gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengeza amatwara bigamije ngo kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu mpuzamahanga. Ni ibyaha byose rero ngo aba bakoze ngo bishingiye ku mahugurwa yateguwe na Dalpha Umurinzi, yaragamije ngo kwigisha abanyamuryango bayo mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi ngo icyo bise uburyo bwakoreshwa mu gukuraho ubuyobozi bw'igihugu ngo ariko ngo hadakoreshejwe imirwano, hagakoreshwa ngo imbaraga z'abaturage nyamwinshi binyuze mu myigaragambyo. Ibyo nibyo baregwa mwokagira Imana mwe mw'abantu mwe biniki mwokagira intumwe. Tukiri muri ayo makuru ariko ajyanye n'ubutabera, Ingabire Victoire Umuhoza nawe ngagiye kugera imbere y'urukiko. Victoire Umuhoza ategerejwe rero imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku wa 2, ubwo n'uyu munsi Nyakanga 2025.
mu rubanza rero rwo gusaba gufungwa no gufungurwa by'agateganyo nk'uko byemejwe n'ikinyamakuru The New Times. Uru rubanza ruje nyuma yitabwa muri yombi rye ku itariki 19 Kamena 2025. Uyu mubyeyi nibwo yatawe muri yombi, ariko icyo wamenya nuko akurikiranyweho gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma n'ibihuha bigamije guha isura mbi rwose u Rwanda, cyane cyane ku rwego mpuzamahanga. Dosiye ye rero yashyikirijwe urukiko ku itariki 30 Kamena nyuma y'iperereza ryakozwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ingabire Victoire Umuhoza, umuyobozi w'ishyaka DAFA umurinzi, ariko iri shyaka icyo nabibutsa nuko ritaremererwa n'amategeko. Rero yigeze gukatirwa imyaka 15 y'igifungo azira gukangurira abaturage kwitandukanya n'ubutegetsi, gushinga umutwe w'ingabo rero ngo no gutesha agaciro jenoside yakorewe abatutsi 1994. Nkwibutse ko yarekuwe muri 2018 ku mbabazi za Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ubushinjacyaha buvuga ko ngo urubanza rwe ngo rushamikiye ngo ku yindi dosiye yabo rwose bashinjwa, cyane cyane bashinjwa gukorana, barimo rero YouTuber Theoneste Nsengimana ndetse na Silvani Sibomana, ariko uyu ukurikiranyweho rero ngo gutegura amahugurwa yo y'imyigaragambyo itari y'umuryango. Bana Nyagasani, ibi ni ibiki mwukagira Imana mwe DAFA umurinzi. Nibutse ko bigize gutegura icyo bita Ingabire Day. Ingabire Day. Ntabwo biba byoroshye mw'abantu mwe, murabizi ko nigeze kubasaba mvuga nti mw'ababyeyi mwe niba mufunganywe hariya bahamijwe ibyaha bazamba barebe ukuntu babahuriza hamwe bongere bakorana inama. Yego, umugabo wari minisitiri rwose mu Burusiya ngakaza kwirukanwa na Perezida Vladimir Putin yasanzwe rero yapfuye. Mana yanjye, yanze kuba umushomeri none aripfiriye mwukagira Imana mwe, ibi ni ibiki koko? Abakora iperereza mu Burusiya rero bavuga ko ngo Roman Stravoid ngo wari minisitiri w'ubwikorezi akaza rero kwirukanwa na Perezida Putin ngo yaba yazize isasu rwose ngo yirashe. Hari ukuntu umuntu agira cyakirasa pe. Kuri uyu uwa mbere ubwo nejo hashize rero ngo nibwo Perezida Vladimir Putin yirukanye uriya mu minisitiri. Arirashe rwose karabaye nta kundi. Ikinyamakuru BBC kivuga ko abashinzwe iperereza rero ngo barimo gukora iperereza ku buryo bwimbitse kugira ngo hamenyekane icyishuriye mu minisitiri. Icyakora none BBC ivuga ko ngo ikinyamakuru cyo mu Burusiya cyitwa ngo Kommersant ngo cyemeje ko ngo uriya mu minisitiri ngo nawe ngo yari kujya mu rukiko gushinjura uregwa. Ntabwo biba byoroshye. Gufuhira umugore we byarangiye nabi. Dorere gute rero? Umugabo mu karere ka Nyanza rero arakekwaho rero ngo gutema mugenzi we bapfa umuguri. Umuseke wamenye amakuru yuko ibi byabereye mu mudugudu wa Gisando mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Byabaye rero ahagana isaha y'isa 4 z'ijoro zo ku itariki 6 Nyakanga 2025, aho uriya mugabo rero ngo ukekwa ko yagize we ngo mu masaha ngahasanga undi mugabo ngo akaba yari afite amakuru ko ngo uwo mugabo amuteretera umugore, maze rwose ahera ko afata umuhora amutemagura urutugu ararushwanya gusamanga data. Ni ibiki mw'abantu mwe? Ibi ni ibintu bijyanye no gucana inyuma mu muryango bite. Nyamanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Egide yabwiye Umuseke ko RIB ngo yatangiye iperereza ukekwaho rero iki cyaha cya ngafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana, aho rero ngo watemwe nawe yajyanywe ku bitaro bya Nyanza kugira ngo yitabweho n'abaganga. Ntabwo biba byoroshye ngo hari abagabo bararowe rwose ngo n'inshoreke zibagaburira umusosi utukura. Uruntu rw'urusosi ndimo kubona hano bwo ruratukura koko, harimo n'akanyama n'agasenda ka piripiri mbuzi. Hari abagabo bararutse rero kambi babwire byose. Ingoma, bamwe mu bagabo rero bo mu mudugudu wa Nyagasozi
n'indi ngo yo mu kagari ka Rukoma ngo ni mu murenge wa Sake mu karere ka Ngoma, ngo badukanye ingeso rwose ngo yo gusiga mu ngo zabo bakigendera bagasiga abagore bashakanye, maze bakajya gusambana n'abahagaburira ibiryo biryoshye cyane ngo bisosi bitukura mpanya, umugabo gatuma umugore akajya kwirira urusosi. Ego yewe, abaturage rero muri ako gace rero bavuga ko ngo abo bagabo bagaburirwa ibiryo byiza cyane biba byatetswe n'izo nshoreke, aho ngo baba rwose babahe urusosi, isosi itukura irimo magi, irimo inyanya nyinshi, irimo n'agasenda ka piripiri, maze umugabo yayinywa hehe no gusubira mu rugo rwe. Ego yewe, ntabwo ibi bintu biba byuruye. Reka tujye hano i Rukoma mu ijoro rya tariki ya 2 Nyakanga rero 2025 mu kigo cy'ishuri ryisumbuye rya Karama ngo kirindwa rero ngo n'inkera gutabara ngo hibwe mudasobwa za computer positivo 67 n'imigozi yazo. Bamwe rero mu bakekwaho kugira uruhare muri ubu bujura ngo barimo rero ngo abazamu 3 ngo ndetse na kontabure w'iki kigo, ngo nibwo rero ngo kwikubitiro bahise babatabwa muri yombi, nk'uko gitifu Yvette Arine Nirere uyobora umurenge wa Karama yabibwiye umunyamakuru w'Intyoza. Ngo abantu barabyibye ariko rwose turakomeza gushakisha amakuru turi ko byakunda. Abantu muri ba mudasobwa koko cyagwa mara. Ikindi wamenye no ko rwose biba bitoroshye ngo hari ababyeyi bahangayikishijwe n'imyambarire y'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Abana barambara impenure rwose ukagenda ubona intege ziri hanze, utujipo baradufata bakadukatakata bakageza hejuru y'intege gongewe. Muri iki gihe rero ngo isi irimo kwihuta mu iterambere, ngo hari ababyeyi bavuga ko ngo bahangayikishijwe ngo n'imyambarire y'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ngo aho basigaye rwose bajya kwiga ngo bambaye impenure ngo na za pocket. Baba sorry, pocket ni wa mwana wambaye urukabutura karumanura ugasanga ikabutura yarenze hepfo. Bavuga ko rero ngo ababyeyi bagenzi babo ngo ndetse ngo n'abarimu ngo bakwiye ngo kureba ukuntu ngo bahagurira iki kibazo. Izi za pocket, izi mpenure mw'abantu mwe, mwana w'umunyeshuri wambara impenure, ntabwo ibi bintu ari byo mu ijuru. Mwabayobozi mwe murebe ukuntu mwabigenza ubwo baje mu biruhuko, murebe ukuntu mwatangira basubiye ku mashuri, abafite impenure bambika ibiribiri nabyo burya byafasha. U Rwanda rwemeje ko ngo RDC yakiriye abacancuro ba Blackwater. U Rwanda rwashinje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero kubangamira inzira y'amahoro, cyane cyane zigamije kugarura amahoro mu karere. Ni nyuma yo kwitabaza rero abacancuro bo mu mutwe witwara gisirikare wo muri Amerika wa Blackwater. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda muramuzi ni Jean Patrick Olivier Ambassador niwe wemeje aya makuru ko ngo Kinshasa ngo yakiriye rero ngo bari abacancuro, ubwo rero yari i Dallas muri Texas muri Amerika. Aha biragarera igikorwa gihuza abanyarwanda kizwe nka Rwanda Convention 2025. Amakuru avuga ko rero ngo mu mpera z'icyumweru gishize ngo aribwo RDC yakiriye bari abacancuro mbere iyo kubohereza rero mu mujyi wa Uvira. Kuri ubu rero uteraniyemo ingabo nyinshi zo ku ruhande rwa leta. Kuri ubu rero ngo hari ubwoba bwinshi cyane bw'uko imirwano ikomeye cyane ngo ishobora ngo kongera kubura hagati ya Kinshasa n'umutwe wa 23. Nyuma y'uko rero umutwe witwaje intwaro ngo umutwe ngo ishinje ngo leta kurandura ingabo za nyinshi bakabajyana hirya iyo. Hari kandi impungenge z'uko ngo abacancuro bashya ngo boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bashobora gutuma ngo amakimbirane mu iki gihugu ngo akwira hirya nino ku isi hose, agakwira akarere kose. Perezida Paul Kagame rero mu cyumweru gishize nabwo yaburiye abanyekongo Kongo ngo imaze ngo igihengo kirekire cyane igambiriye gusoza intambara ku Rwanda, ariko ngo nigira gutya iyo Kongo nyine ngo ikakwishoraho tuzabasigarana baba ari bazima batari bazima. Ntabwo ngo tuzabyihanganira, u Rwanda ntushobora kubyihanganira.
ikindi wamenye nuko umugore wa Bishop Gafaranga yaririye urukiko ararira se ngo bigende bitenya busa. Annette Murava umugore wa Bishop Gafaranga yasutse amarira menshi cyane nyuma rero ngo yo gusohorwa mu rubanza ruregwamo umugabo we ngo wari witabye urukiko rwisumbuye rwa Gasabo aburana rero ubujurire ku cyemezo cyafashwe cyane cyane n'icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'Inyanza. Bishop Gafaranga rero wakatiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo yaburanye ubujurire bwe ku itariki 7 Nyakanga 2025. Gafaranga yarashinjwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gukubita no gukomeretsa ndetse no guhoza ku nkeke uwo bashakanye. Uyu mugabo yaburaniye mu muhezo yari yonganiwe rero na Maître Bayisabe Irene umaze kumenyekana mu kuburanira ibyamamare. Annette Murava umugore wa Gafaranga rero ngo yari yaje gukurikirana urubanza rw'umugabo we, aho rero yari yahetse umwana mu mugongo, umwana wabo bombi babyaranye. Murava rero yari yitwaye umuzingo w'impapuro ngo zo kwa muganga zerekana rwose ko ngo atigeze atagize ngagahinda gakabije katurutse ngo kuba bashakanye. Ikindi wamenya nuko rwose perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muramuzi ni Donald Trump kuri iki cyumweru yanenze ibikomeye cyane Elon Musk wahoze ari umujyanama we nyuma yuko rwose uyu muherwe wa mbere ku isi atangije ishyaka rye rya politiki. Avuga ati rwose nanjye reka nje mu rugamba rwa politiki Trump nanjye murwanye. Mu kiganiro kigufi rero yahaye abanyamakuru mbere yo kwinjira mu ndege ya perezida izwi nka Air Force One, perezida Donald Trump yagize ati ntekereza ko ngo ari ubupfapfa gutangiza ishyaka rya gatatu. Iteka hahozeho uburyo bw'amashyaka abiri yonyine, kandi ntekereza ko gutangiza iri shyaka rwose ngo rya gatatu byakongera urujijo gusa, ngo nta kindi byamara uretse kongera urujijo. Ikindi wamenya nuko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yategetse ko ngo murasirazuba bw'iki gihugu ngo boherezaho ngo abasirikari 60,000 ngo kugira ngo bajye kwambura ihuriro AFC M23 ibice byose rigenzura. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano Kinshasa asobanura ko aba basirikari rero ngo bafite intwaro ziremereye cyane ngo bakorana n'inzego ngo n'ingabo ngo z'u Burundi ngo zikora mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko rero abashinzwe umutekano babyemeza ngo no bwa mbere umukuru w'igihugu ngo ategetse ko nshuri imwe ko hoherezwa ngo abasirikare bangana batya kuva muri 2013 ubwo M23 ya mbere yasenyukaga. Gusa ariko ngo ni icyemezo gikwiye kuko leta ngo ikeneye kwisubiza ubutaka bwose yambuwe na AFC M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. AFC M23 rero yamenye ko rero ngo leta ya Kinshasa ngirimo ngo kwitegura intambara, maze rero igaragaza ko ngo ari igikorwa cy'ubushotoranyi gitesha agaciro ibiganiro by'amahoro bihuza hamwe impande zombi hariya Doha muri Qatar. Iri huriro kandi ryamenyesheje RDC ko ngo mu gihe cy'ubushotoranyi bubayeho abarwanyi ba AFC M23 bagomba kwirwana ngo bafite uburenganzira bwo kurinda abaturage ndetse n'ibirindiro byabo. Umunyamabanga mukuru wa M23 muramuzi ni Benjamin Mbonimpa yagize ati ikintu kimwe kigaragara, Kinshasa ishaka intambara kandi izayishoza, mureke rero turebe. AFC rero ngo izirwanaho ngo icyaba cyose igomba kugira ikikora. Umuyobozi wa AFC M23 rero Colonel Inanga aherutse gutangaza ko ngo iri huriro ngo rigenzura ubutaka bufite ubuso bwa kilometero kare zirenga 34,000 butuweho n'abaturage barenga 11,000,000. Mwibutse ko M23 ngo yibitseho ubu bwoko bw'ibibunda biremereye bisaga 200,000 ngo yambuye FARDC ngo n'abarundi mu minsi ishize, kaba rero ngo izifashishwa kwikubitiro ikubita hari ahantu rwose.
Nyiringoma nawe yageneye ubutumwa abantu bari hariya rwose aho bafashe. Yagize ati muraho neza bavukanyi, cyane mwebwe ab'imasisi, abirucuru n'abandi bose badushyigikiye bumva akarengane dukorerwa. M23 yahise rero ngo abasore bose ngo bahagaze bwuma kandi ngo bambariye urugamba, ngo niyo mpamvu natwe tugomba kurwana kugeza tubonye ubwigenge n'uburenganzira bw'igihugu cyacu. Avuga mu Giswahili ati wawili wakufe wengine wasonge mbele. Nguko bimeze. Ngaye ngoko kandi Perezida Yoweri Kaguta Museveni ubwo ni muri Uganda nawe ati ndabyemeye. Yemeye ikiriro ndabikubwira. Ku myaka ye 80 ngo niwe mukandida w'ishyaka NRM mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri Mutarama 2026. Ni mu gihe rero ngo abura amezi make cyane ngo yuzuze imyaka 40 ku butegetsi. Mu ijambo rye yavuze ko ngo ndabyemeye, yavuze ko ngo azageza ngo Uganda ku bukungu buyingayinga ubwo ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Biteganyijwe ko rero ngo azahangana na Bobi Wine wahoze rero ari umusitari w'injyana ya pop. Muramuzi aririmba indirimbo nyinshi cyane, ngo buri mwasibye kiwani nazamama mbira ari kumwe na Juliana Kanyomozi. Rero ngo nyuma kaza kuba umunyapolitiki. Ngaye nguko reka ngushimire wowe tukiri kumwe. Ngenderwe Matseri, amakuru yo nakagaruka, mwifurije gusaza udasabirije kandi Uwiteka akumwenyurire.